Nagapabilin nga hilway sa kaso it African swine fever ang probinsya it Aklan. Raya higing kumpirmar it Office of the Veterinarian o kon OPVET Aklan matapos nga hugot nga ginapatuman ang pagbantay sa mga pantalan ag airport pamaagi sa Executive Order 46 and 60 series of 2019. Ginsiguro it OPVET Aklan ang pagbantay sa tanan nga mga borders sa probinsya para masigurong legal aron nagasulod nga mga processed meat ag karne it baboy. Sa madumduman kapin sa 300,000 pesos nga balor it processed meat nga andang na kumpiskar it nalikdan nga si Mana sa sangka negosyante sa Katiklan GT Port ag insigidang gindala sa stock farm nga hamtang sa barangay Tina, Banwa it Makato ag ginsunog hasayran nga hugot nga ginabawal rong pagpasulod sa probinsya it mga karne alin sa African swine fever kon ASF affected areas. Ginpandaman man it nasambit nga hensya rong publiko nga likawarong pagbakalit karne online ilabi na sa infected nga mga lugar para malikawarong pagsulod it ASF sa probinsya it Aklan. Balita regional lagikan sa probinsya it Aklan, ini si kabanderang Julito Valles Borda, nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera!